Afrika wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. Swi nga fikeleli haka ku va ku ne tikhemisa ku maxava kwena ku maxava hi ku kuma se vana va hina va tlhaveliwa hi spirit na vatswari se mi kuma se ya tlhaveliwa hi spirit ku nga ha ri swona ku tele ngoti fake bot pete loko vo ndla mistake ya ku no wa ti xavela kwihi hi la mame lama ali mihembeli ya tlhaveliwa hi spirit impela. So aswi swa mahala vele kun'wana hi toloverini hanya na byona ku na problem leswi swa ka vateki va swi yisa kwini mara swa mina eku swi nga xavisiwi a swi phako mahala lo a swi rhwalaka a ku no i ta xavisa swi nga xaviwi hi ku ya tlhaveliwa hi mati hi sweswo Khalanga inkomo a hi nduma Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa Vulavula. Palamende ya rixaka leyi hi Afrika wa Vulavula. Hlekana yemingsari wa Munghana Lonene FM akhomba ndlela na ku hlekana isakolonga ingisala station xurko eka nhlekano siku ra namuntlha i ravumbirhi siku leriya ra vonhongo ra n'wetele ya Khotavuxika lembe ra 2021 ni Khalanga Pet Mathebula in'wana ra smart wa jimo xithangwa xi nga vitaniwa xicecera makunari wa ndandasi ntaka wena thini ra studio 13 ni ku tiselana kona ko Afrika wa Vulavula ka Munghana Lonene FM vuhumelerisiwe tinyiko Morgan Xivambu famba swin'we ku fikela ka hafu ku pele ya vora ya n'we nhlekano wa siku ra namuntlha nhlekani ka wena vukona bya xitsongwatsonga xa COVID-19 byi le ku tiseni hoyi eka tindlela ta ku hambanahambana hi ndlela yaleyo loko mi languta ka timhaka ta mitlangu ku na ku langutela kukulu ka ku ri xana ku ta fambiwa njhani loko swi ta ka timhaka ta COVID-19 loko hi eka timhaka ta Olympics loko mi languta vafana va tlanga na xipano xa Uganda na koho va khumbekile timhaka ta xitsongwatsonga xa COVID-19 a Northern Cape ku na tinhlayo na koho ti kombaka leswaku ti ri ku tlakukeni swinene hi yo mhaka va the South African Democratic Teachers Union va ri haiko mfumo wa wu fanele wu vona mhaka ya ku xikolo swi pfala Northern Cape kokwalaho ka ku va tinhlayo ta vanhu va phatsamaka hi xitsongwatsonga xa COVID-19 ti ka ti ya henhla tlhandla kambirhi timhaka ta nsawutiso na toho ti le ku nonokeni hikokwalaho ka ku va ka ha ri na swipimelo swo karhi swa va FDA lava va nga swi vekela ehenhleni ka nsawutiso lowa wa J&J sweswo swi hetelela swi endla leswaku swi veka Afrika-Dzonga ka ntshikelelo ka ku ri va ta hetelela va hlwela ku va va fambisa timhaka ta nsawutiso ku ya hi laha va kunguhate hakona ya kwani mahungu i timhaka ta leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga ngopfungopfu loko a langutiwa ka kotara yo sungula yi tlakuke kumbe yi kule hi 4.6% ka kotara yo sungula hi ndlela yoyo ngomahungu ya kahle loko ikhonomi yi kha yi kula yi hlakarheka ku nga ri ku hlakarheka kambe ku hlakarheka swi hetelela swi yi veka ka xiyimo xa kahle tanihi tiko kumbe xani ku tiva mani yi nga hetelela yi kula kambe hi kha hi nga rivali ku leyiwani ikhonomi yi le ku kuleni kusuka ka mpimo wa le hansi swinene hikokwalaho ka ku khinsama loko a ku ri koho hi nkarhi lowa wa COVID-19 kasi ke namuntlha lava ku vulavula hi timhaka ta machudeni tiyunivhesiti ku na swiviko swi kombisaka leswaku onge timachudeni a tiyunivhesiti ku angarhela ve le ku tsan'weni hi timhaka ta ku landzelela swiletelo na swileriso swa COVID-19 hi yo mhaka namuntlha kha hi bula na va Tshwane University of Technology laha hi nga ta va kha hi bula hi languteka timhaka ta xiboho xa voho xa ku yimisa tidyondzo letiya ta ku va vadyondzi va ya hlangana na mudyondzisi wa voho kumbe muleteri wa voho hi ndlela yeleyo lava nga ta va hi pfuna ku twisisa mhaka le kantswa i sesi Phaphama Rosemary Chisikawe hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona kahle ka siku ra namuntlha va vulavulela va Tshwane University of Technology hi ndlela yoyeleyo na we nga hoxa xandla ku tirhisa yin'wana ndlela leti landzelaka mathevela dprsabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle kumbe kandziyisa rito ka 071-265-9860 hi huma njhani ka xiyimo lexiwani xa tinhlalanhlala leti nga le ku tlakukeni ngopfungopfu ka tiyunivhesiti kumbe swikolo swa ku dyondzela kumbe ku letela mintirho hi ndlela yaleyo sesi Rosemary i nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM na khensa ngopfu na khensa minjani epfukile minjani epfukile a hi sunguleni la ka ku university mi teri mi yimise ti-contact lessons hikokwalaho ka yini why a yimise ti-contact classes or lectures hikuva hi langutise ti-infection rate especially la a Gauteng se iye henhla ngopfu and it's very concerning. So as a university, it's hansi hi langutise ti-infections leti ti karhi ti kula within our communities leti ti-campus ti nga kona
and we decided I cancel the contact classes, and then he resume na online teaching and learning. Loko mi vulavula hi online teaching and learning yi ta na ti-challenges ta ti-challenges ta ku katsa ku timhaka ta vukona bya ti-laptop vukona bya ti-data sweswo mi navigate njhani tanihi university? Bana ba xikolo sweswi ku hume notice on Monday ya ku ri va ta ku kumeni ti-allowance ta vona, va ta choose ku ri va xava ti-laptop leti bona va ti lavaka. And with that, the university itava mabona hi online learning ilava support ya data. So university ita provider necessary data kuriba support with their online learning moving forward. What do you mean necessary data? I thought to me data. Necessary data, obviously there's limitations. Looking at their curricula and all of that. Which necessary for that online learning purpose. Mi fike njhani ka xiboho lexiwani? Ku na swiviko swa ku ku na mudyondzi a nga hundzi emisaveni, van'wana va vulavula hi timhaka ta ku i vadyondzi vambirhi va nga hundza emisaveni hikokwalaho ka COVID, kambe ni twe mi swi lulamisa mi ku a hi vambirhi i wun'we. Mi nga hi hlamusela kwalano ku tanihi university mi fike njhani laha? Before he siwa student le shy one iwun'we ntsena, he cancel the graduation, contact graduation, and then he endla virtual. Obviously he languishe the infection late, and then a week later he kuma call ya ku ri student shayina she sile usakhambe to COVID-19, and marati classes tona kuri stop at the contact classes. The reason is not curriculum a student la at TUT. It's not because of that. It's because he learned to say the third wave, you know, okay. And Department of Health and Vulavula Itsona, the majority at the province is currently under third wave of COVID-19 infections, and then infection rate masibona. And in addition, nawana uisile. So because of that, he decided I canceling the contact classes. He resume the online teaching and learning. So leswi mi nga na ti-campus to tala swi vula yini? Hinkwako message lowu hinkwako it cuts across the campus hinkwato leti. So swi vula ku ri online learning yi katsa ti-campus hinkwato, nako yi ta va ko ku fika kwihi, ku fika rini? Yi ta guidiwa ke hi Department of Health, and also looking at the infections leti ti nga le internally, yi vula hi ti-students na ti-staff members. Hina le committee le yi vitaku COVID-19 task team. Na bona ba ta guide ila ba endla ku monitoring, and then ba nyika management advice on what to do next, whether in regard to teaching and learning or batiri. Kube general loko mi langutile conduct ya machudeni ya n'we specifically va University of Technology kwala mi interact na vo yi njhani in terms ya ku landzelela ti rules and regulations? Hiku kun'wani va pfa va kombiwa hambi ku ri ka television va ku vo ti fambela va nga mbalangi ti-mask. Mi ndla njhani tani university ku vona ku a campusini xikombiso sweswi a mahata vanhu va landzelela milawu ya COVID? I mean, management ile ku tirheni every single day. Hina ti-campaign ta siku na siku, ti-messages ti humaku siku na siku. Hina ti-sanitizers at ti-residents, hina ti-sanitizers ka ti-building hinkwato. And especially hi third wave leyi, we have intensified that as well. Maswan. And kuri na ti-posters everywhere, kuri wear your mask, sanitize, wash your hands, keep that social distance. Hinati tela la kuna security mako kure distance le ayona loko uyimela nyika nwanyani space uyimela le. So we are always monitoring that as a university.
mara anuku university ta hina the campus late they are situated in communities and especially la letingale Tshwane, and we're not immune to that as a university. We're talking staff members, not the students. Hingena timoleni tofana, not community members. Kuna mode of transport as well. Must one so kuri bano baba infected. I mean, it's a possibility. Mara encourage staff members, not the students that TUT kuri. Balandelelana the COVID-19 rules and regulations. Bambala mask yabona, bashamba maboko, keep that social distance. And so evaluated classes, contact classes, and resume online teaching and learning. But hamakate residents tabona and access these classes, these lectures at the roomini tabona. Kutakubeni na curfew, they announce ha kumunduku kuri. Inkari waso na waso student asifanelanga kuri basuboni wasu kari Roma around campus batama at the residence tabona until ibona kuri silutwa answanyana. It's in Sis Rosemary kulangtat makaleti mangat kombisa tati allowances. The allowances leti ta mbulabula ku ito iti allowance leti mbulabula ku ta ku kumshana bata ko access ati laptop tabo. I-process leyi mbona konge ti ta teka nkarhi wo tani kwihi hi ku kuna van'wana machudeni va kombisa ku timhaka ta ku xikombiso lava a va tshama off camp lembe hinkwaro of last year andaka loko mi teka xiboho xa ku machudeni yo karhi a va vuyi xikolweni a mi nga va niki ti-allowance leti a mi fa mi va nyika ti-accommodation and stuff mi vona onge ti swi ta teka program yo nkarhi wo tani kwihi Sweswi kume announcement swi le kulungeni by the end of this week I'm sure hinkwavo va ta va ikumile. Yeah, so as a university, I mean, fanele isikhumbula ku ri I process ya NSFAS. I process ya NSFAS. Na ti laptop dona leto va ti kumaka kumbe mali leyo yo xava ti laptop I process leyi facilitator ku hi NSFAS ayi university. Masibona. Kambe va mi tshembise ku swi ta teka nkarhi wo tani kwihi That's why by the end of the week, I mean, say cancelled contact classes, we should know better. Okay. And I can be able to respond better to that question. All right. No, I vekeni ta vona ku kumshani vo next week swi famba njhani kambe misirtani khensilu swinene nkarhi wa n'wina sisi Phaphama Rosemary Chisikawe mbada siku lerinene mi hlayiseka la Tshwane University of Technology. Na khensa lera Rosemary ai rivekile ni a chelo ama arla okay it's very it's Phaphama. No, comes is Phaphama. I can see it. I can. All right. Awarla viteleria. Okay. Kama msurtan mixerum karalo FM. Ai lang teni muna mga machudin. Tabo ya na dokadela kutsi loku biya ka tlhoko makata mahungu ya awara ya ngwe hala ka fukpila awara ya ngwe. Kama hala ba kutwanele ka ngwe leka 015-297-1855. Ganda teleruan re tukomba serfikin. Re tukomba fikin. Ngofu pa machudeni le kuhlaseriwe. Nchibutso ngaba ku ngweta na machudeni lo kurukumi me machudeni kumbe ngwena tana ibatswari mi endla yini ku bona leswaku xiyimo lexi xa papalateka ke ka ri ka timhaka ta mhaka ya COVID-19 a ni tivi ku lava va tekaku mahungu ngopfungopfu ka thelevhixini vo zonda lomu ku nga na vantima ke kambe loko mina ni kha ni languta mahungu minkarhi ya ku tala ni vona lava va nga le ku sawuteni vo tala va koho va ri vanhlonge mi le ku sawuteni na n'wina vantima ni nga tsakela ku mi twa na n'wehe mi le ku sawuteni hala ka xikundu mi le ku sawuteni a Kildare mi le ku sawuteni a kanjaka mi twenini le ka 015-297-1855 ndateka riqingho rero xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula 015-297-1855 makume rinharhu timinete ku bila wala ya 12 un'wana mi yingiserile nhlekani hayi minjhani epfukile minjhani bota mina epfukile okay mi vulavula na un'wana wa ma-student activity lo andza ku bitech okay bota ni twe mi karhi mi interview wa spokesperson xa university yes lexi xi hi hlamarisaka I ku hi fositela ku hi fanekele ka tsala ti-test a campusini
la mindzi ku nga ta va ri ku tsaleni ku ri ku xitsongwatsongwana xa COVID-19 xi ku kuleni. So a hi swi twisisi ku why se ne fostera ku ri ku vulavula mhaka online teaching and ku ri ku last year a hi tsala ti-test online why swilo swi xi cinca hi se ne ya tshama hi tsala ku ri ku xitsongwatsongwana lexi ku kuleni. xivutiso xa kahle swinene a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini xi fike sweswi kambe a ni kombe ku tiva ka n'wina buti wa mina loko mi va vutisa va angula va hlamula va ri yini. Ni tsalele assistant dean ya faculty of science and email last week. Yes. A nga hlamulanga ku ri ku exhodeni lowu ni tsalela injili ku va hi ndlela favor ku va hi fene hita a fene va hi completing because BTech is a phased out. So ni ve ni nga ha hlamuli because a ni twa ni swa loko a swi twali. BTech a ya ha ri kona ka a ya ha ri kona mara ni nge ji a nge ji a ya ha ri kona because a fene ni kwa period ya 4 years va hi complete BTech bona va hi nyika period ya 2 years. So even if it's a phased out va fene va hi nyika nkarhi wa ku hi kota ku hetisa because ma student va se subject yin'we vona va se hetimbirhi ku va kota ku complete. No input ya kahle leyi mi taku na yona lexi nga xikombela ku ni rhumeleni yona ka na le ka email ni tshemba ku se si Phaphama ta tlhe va kuma vhiki leri taku hi Msumbhunuku ku la ku landzelela timhaka leti ti allowances kambe ke bona ni nga va rhumela hi nga se ya na le ka ti na le ka Msumbhunuku ka ta va rhumela ku no yi kuma namuntlha ni ta va rhumela hambi ku ri namuntlha. Email yi rini mata hikokwalaho ka yi ni hleka hi ku na hlamala ku na laha nga yi tive ku email address ya mina ne okay i Mathebula a ni ngiseli minkarhi yo tala munghani lwanene ni tshama ni ri busy. Mi nga vi busy ngopfu mi yingisela minkarhi hinkwayo ka Afrika wa vulavula ke ku a swi ta mi olovela i Mathebula dp@sabc.co.za. Mathebula dp yeah khesiri buti wa mina Mathebula dp@sabc.co.za yin'wana mi yingiselelo ni hlekani. Mngani Thebo. I pfukile njhani papa? Hawa hi pfukile. Khesiri swinene ku mi bela riqingho mi rini n'we? Mi twe mi vutisa ku ri n'wina swa mitlhavelo swa kha swa fikelela ku haleni hina hi le ka makhasa muwawana a hi tshama hi swi vona no swi vona ka makhasa makhasa leyi yi le hala ka va General MD Shirinda kumbe le hala ka Madobi. le hala ka Madobi. Ku endleka yini? A hi tshama hi va vona va ta ku tlhaveleni kumbe ku twa hi swona ku swi endliwa njhani. Mi na malembe ya 60 ku ya henhla? Mina ni na 63. Mi tsarisini? Ku tsarisa hi tsarisini. Mi kume hungu leri nge yini? Message lowu ni nga tsaleriwa wona vo yo hi ta ku ni rhumela wun'wanyani. Hi tlhe kuma wun'wana wa vinharhu koseni hi nga tata hi ta mi tlhavela na sweswi khale ndzeni. Kambe ni ku tlhavela loko a ku sungula khale papa mara kambe hambi swi ri tani hi ta kamba ku endleka yini loko mi ka mi hi nyika vuxokoxoko lebyi hi ta va hi kha hi kota ku vona tliliniki ya n'wina ya le kusuhi yi le kwihi? Leyi nga kusuhani hi le ka Majosi na le Davani na le Fiyabom. Se ka Makhasa a ku Rhuleni a ka Madobi ku hava tliliniki? Ku hava. Okay. Titliliniki ta hina ti le kule ngopfu swinene khandziya tlhe ni cinca swo khandziya yi famba ya lomu ya kona. Na ka Majosi phela patu leri ya kusuka ku haleri ya ka Majosi a ri fambeki a ni tivi leri ku hava na patu hambi thenxinene ku hava. na ku vona la ka Makhasa ni kheseli papa inkomo hi swona mi ri na tatani Vukeya. Inkomo pa Vukeya va mi twile ni themba ku va ndawulo na va ta va kha va ya mahlweni va tivisa kambe mi nga rivali ku ka ha ri na mhaka leyi nga ta vulavula na dokodela Angelique Coetze sweswi ku nga ri khale hi timhaka leti ta Johnson&Johnson leyi kombisiwaka ku vengeri Afrika-Dzonga yi tirhiseni mi nga rindzeli va FDA ku va va teka xiboho hi ndlela leyi kambe a hi tweni mayingiserelo ri yini hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Votsa minjhani? Hi pfukeli papa minjhani? Hi pfukeli mina Maswangani ka Atiyani. Inkomo Tiyani Maswangani. Before ni nghena mhakeni Botsete na taka hi vulavula hi swilo swo tala every day mara se ni vona nga ku hi talele hi tipolitiki COVID-19 swi kahle swi fanele swi chumayeriwa vanhu va swi mara i nga ku se hi rivele timhaka ta fana na mapatu na mati ka matikoxikaya Botsete no vulela i swa tava swa siku rin'wana no vulela ku i tika vhiki rin'wana a ni swi twisisi ku loko mi ku hi rivele mi vula yini nako hi mi vula n'wina na mani
mina na ndyangu wa mina a ni nge komfoneri vambirhi botpet tanale botpet masiku ya loko at least a vhikini hi va na siku rin'we leri hi vulavulaka hi swa mamati na mapasi hi ku yini ni vula ku hi ku yini ni vula ku hi cheka ku ku fana na patu ro suka ka mama hina botpet loko mi ya ka magoro lusuka hi lomondokopo hi ku hi patu hi ku hi lamula kona n'wina ma vona loko mi suka a muketi mi nghena mi ya ka mama hina mi hindza lomondokopo lomondokopo between lomondokopo na mama hina loko nga mi ya ka magoro botpete patu leri a ri fambeki botpete loko hi vulavula hi rona a hi fanele hi vulavula ku yini mi fanele mi hi kumela lava va nga in charge ku patu leri a ri ndliwini ku na lomu ri nga ndliwa ri tshikiwa a hi swi tivi ko va ku divhayitana ka timasipala kumbe njhani na masisisi ku na mara a ni ngo na n'wina mi nga vutisa sweswo tanihi muaki mina mina mukhanselara loyi a nga vutisaku hi nge koti a swi koteki ku hi nga fika namuntlha hi ku hi vulavula hi mapatu hi mhaka ku patu ri khumba n'wina i bodish maye mhaka hi leyiwani n'wina loko mi ri na swivutiso ku na mfumo kwala mi tshamaka kona ku na mukhanselara ta mi byela ku xiphiqo xi le kwihi a hi hinkwaswo swi ngo boha ku hi ta tshama hi vulavula hi swona ka xiyanimoya mina mukhanselara loyi a nga landzelelaka swoswoleswo a ni tivi ku ya mahlweni hina hi ta vulavula hi ku yini mayimo mhaka ha swi langa va ku vanhu va va na magondo lama fambekaka sweswo kambe a swi olovi ku hi nga ku hi vulavula hi woho siku rin'wana na hi ku yini hi vulavula hi ku hala kusuka nkambako loko ya ka mugwagwayila patu ri fambeki hi swo hi vulavulaka so swi anamiseli nyana miehleketo vuya na dokodela Coetze loko hi vuya ka tlhokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe sweswiwani a hi twaneni ku vongi u ri mahungu ya awara yan'we ya ta yimise ku yini eka nhlekani lowu ya vonke nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Munghana Lonene FM Makombandlela nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula dokodela Angelique Coetze va suka ka SAMA the South African Medical Association lava hi bulaka na vona ka nhlekani siku ra namuntlha lava u languta ka timhaka leti ta xiboho lexi nga tekiwa hi va World Health Organization va nge ri Afrika-Dzonga ri fanele ri tiyisisa ka timhaka ta ku tirhisa Johnson&Johnson vaccine ku ya mahlweni na ku tlhavela kumbe ku sawutisa vaaki hi ndlela leyo. Dr. Coetze, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Okay, Dr. Coetze, it's swin'wana. Dr. Coetze, I'm here. Yes, I'm here. How are you today? Busy with the COVID. No, you're busy with the COVID. Two things. How are we doing with regards to vaccination, and are we on the third wave already as a country? We are definitely in the third wave. Unofficial, they're waiting for the numbers to get 6,000 per day, and then they're going to announce that we are in the third wave. But unofficially, we are already. This is our second week in the third wave, and the people are the symptoms very, very difficult. Cold and flu and COVID-19, mild COVID, exactly the same at this stage. Very difficult to distinguish. We are sending nearly everyone now for tests, and more than half of the tests comes back positive. And how are we doing in terms of hospitalization and the number of those who are succumbing to the pandemic? So hospitalization, the hospitals are getting full in the private sector. I can't speak on behalf of the public sector, but in the private sector, there's a huge increase now in the numbers. We think that going forward with what we are seeing now within the next 2 weeks, it's going to be extremely difficult to get private sector beds in the private sector space, hospital. Is there any prevalence of a new variant at all? No, this is still the V2.
they now call the beta virus. It's still the same virus, but remember, it's a very fast-spreading virus. It's not as deadly, but very fast-spreading, and it mimics exactly the same symptoms, as I've said, as normal cold and flu. And just as recent as yesterday, the World Health Organization is quoted as saying that maybe South Africa should go ahead and use the J&J vaccine, disregarding or not waiting for the FDA recommendation. What is your take on that? Well, unfortunately, if we carry on and just vaccinate the patients with J&J, and FDA come back with a finding that we shouldn't have, we will open ourselves for litigation. So what needs to happen? We need to wait for FDA to bring the data that we are waiting for. We need to wait for a FDA approval. Very important. Again, as I'm saying, if you don't do that, that you might open yourself up for litigation if it comes back. So it's a 50-50 chance that and we don't know. No one can tell us whether we can use that vaccine, only the FDA. So yes, we can carry on and do it. Doesn't matter. But you might end up with a civil case on your hands. So what kind of a situation is this painting when the World Health Organization says that and we are still waiting for FDA on the other side? Well, I can only speak for the FDA because the problem, or I can speak knowing the facts that the plant that was compromised is in America. So unfortunately, it's the FDA. If the plant was in another country, it would be their regulatory bodies. Well, if WHO are saying that we can go ahead and vaccinate, and there's a civil case, who's going to pay that? Will WHO pay for it? It's a quagmire that we might find it very difficult to navigate. But as we conclude, Dr. Coetze, what needs to happen to us as ordinary citizens now that we are faced with this COVID-19 third wave? Well, we keep on saying, wear your mask, 1.5 meter, open the windows, and people doesn't hear it anymore. They don't understand what means open the window. They don't understand what it means wearing a mask and sitting 1.5 meters of each other. Not even in the corporate world, it seems that they do understand that anymore, because we're now seeing the people who've got open plan officers, they are getting infected, people getting in parties, people at weddings, people at funerals. It's now, and then on top of it, the school. I don't know. We actually need to relook at schools, because nearly half of the lecturers and teachers, especially in the Gauteng region, are off sick. They've got COVID-19. I don't know who's teaching the children. Half of the children are having the viruses. They're not very sick, but they're spreading it nicely. So now, I call this the perfect eye of the storm. We are moving very nicely into the eye of the storm, into a perfect storm with this type of behavior, because people doesn't listen. And maybe it's also because of fatigue. People are tired. They are tired. Yes. Dr. Coetze, I understand you're having a very busy schedule ahead of you there. Enjoy what you're doing. We really appreciate your time. And please, if you get into taxis, make please sure that the windows are open. I know it is extremely cold, but you have to take either the enclosed space and get COVID, or open the windows and try to mitigate your risks on that level. Okay. All right. Thanks, Dr. Coetze. Thank you very much for your time. Really, we appreciate that. Dr. Coetze, lava ka ba hlamsela itimhaka ta matshamelo ya swilo hi mhaka ne ba World Health Organization ba ri Afrika Dzonga kuna Johnson&Johnson yi ngo lo tshama le qhebega le e qhebega ne ya
yi ngo lo tshama le Gqeberha yi tirhiseni i ba World Health Organization vala ivi va FDA va ngere hey a se kuma vuxokoxoko byin'wana lebyi ha ri ku lavisiseni hi byona la mayelana na murhi walowo wa nsawutiso wa J&J se fana ni miyimini se Dr. Coetze va nge hey swa tika hi ku loko ho ya mahlweni na nsawutiso ivi leswi va nga swi khoma va FDA swi ku mi nga hayi swi ta hetela swi meka ka xiyimo xa njhani ke tanihi tiko kumbexana n'we mi nge le ku landzeleni timhaka leti mi nga hi pfuna kantswa a hi mi tweneni le ka 015297185 mhaka nkulu la ve ri a hi pfuleni ka titimela mara ve ri a hi pfuleni mafestere a hi papalateni tindhawu leti nga tala a hi tiyisiseni leswaku hi siya mimpfhuka laha hi tshamaka kona loko swi nga bohi ku ya koya a hi tshameni kolomu ku nga ka hina mhaka kona kambe la ka mafestere la ti ta vuya ni tshame ni vona yin'wana mhaka yimani ku hi xipidi ni mi byela ku tshamiwe ku ri bazini a ko hisa bazi ri ka ri famba ivi un'wani a pfula festere ivi ku nghena moya ni bazi leri ku fambeni se un'wana a pfula lexiya xa mukwana lowo wo khaqha miri yini o kapi a ri tsutsumeta ku khoqho ku pfala se loko ri pfala se vanhu va le ku badleni nyuku laha bazini va ka badla nyuku ivi un'wana a humesa mani tirhisa rito leri nengo wa huku se ivi a pfula a ra ha pfaliwanga xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula khume na ngoto vile a thinga se ba awara yan'we a hi koti mingisero wa mehe wo sungula hi lo inhleka na vaxomi mpfukeni hi pfukeni minjhani bati ya hi kona mani hayi no ya mafastere yi ta hluphanyana yo pfula mafastere leswi ku timelisa ku swona ngopfu vhiki leri nga hundza hayi a ri pfuleki fastere mara hayi a reki kumbe van'wani va ta kota ku pfula kwalomu va nga ta va kha va famba kona no hi va twini na sister Phaphama swa amukeleka leswi va hi tiviseke swona ku machudeni ma ta kuma mali ti-allowances va ta kumeka va ya mahlweni na tidyondzo ta vona ri ka xiyimo xa le henhla ka tertiary level ni pfumerile muhaxi wa mina yi vulavula hi timhaka leti tolo a hi kha hi vulavula hi tona mi hunde njhani butlowat mi hunde njhani kwalano hi ku hi twanani na muhumelerisi ku a hi tlheleli ka leswi hi nga hundza loko hi nga se ba one loko hi se ba one okay no it's fine ni nga dropa ke loko ri ku ni ta open line yi ta va star one ya inkombo to mina ai sweswi va ndle ku languteni ka timhaka leti ti khumbaka thwi timhaka ta xitsongwatsongwana ka ku hangalaka swin'wana swa leswi va nga swi ringanyeta Dr. Coetze ve ri swikolo a swi fane swo pfala la ngopfungopfu la Gauteng la ve ri a Gauteng tinhlayenhlaye ti komba tani ku vadyondzisi vo tala va le ku phatsamiweni hi xitsongwatsongwana xa COVID-19 ka vula vo tala vadyondzisi va na ti-medical aid se loko va ya va ri na ti-medical aid va ya ka swibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo laha va Dr. Coetze va swi vonaka ngopfu leswi hi vulavulaka hi swona se ma yi vomaka ko se a hi mi tweneni ku kumbexani swi nga hetela swi hi fikisa ka xiyimo xo xolexo ku hi le ka 015297185 mi vona nge ta heta hundza njhani ka xiyimo xo xolexo muyingiseri wa mehe ngopfungopfu loko kha hi languteka timhaka teto ta ku lwisana na ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa COVID-19 un'wana muyingiseri hi loyi nhlekani mi amukereli ka munghana lonene hi mi amukereli ka munghana lonene ni lava vulavula hi mhaka ya Rosemary Chisikawe. Yes. Loko va ku ni student xa le TUT. Ni vulavula na sweswiwani ya a TUT a ku taleni mara ku ve na ku student a swa ha laveki ka tiyunivhesiti so loko va ku va cancelling timhaka ta ku hi ya a yunivhesiti i swilo leswi swi nga mavun'wa swani leswi va nga kombisa swona sisi wa mina ve ri va cancela ti-contact classes na twisisa sweswo na ta twisisa ku loko contact class na ku ya munhu loko hi ya tsala ti-test a TUT COVID a yi ngheni loko hi hlangana hi hinkwenu as student na a mi ringanyeta ku yini ya tsaleka course ya n'wehe online sis a ni ku ya tsaleka course ya n'wehe leyi mi yaku ku yi tsaleni online ya tsaleka swinene a hi tsala online swilo leswi a hi tsala online so course ya tsaleka na last year a hi swi kumbexani ku nga va ku ri mhaka ya ku xiboho lexi tekiwe sweswi ku kumeka ku n'wehe va vhiki leri va nge he koti ku mi cinca
hayi ayisona kuna van'wana va nga ta tsala na vhiki leri taka kuna van'wana va nga ta tsala na vhiki leriya na hi ti 26 nyakusaleni hi ta va vitana futhi hi ta bula na vona hi ku hi ti va sungula va ya kambisisa timhaka leti ta ti-allowance loko se va vuyile va ta hi byela ku swi ndlisa ku yini mo tshama mi ri endle vhiki vhiki leri taka Msumbunuku ni sesi wa mina okay na Ken inkomu sesi wa mina khensa swinene loko mi te na tlhelo rin'wana hi nge koti ku vula sweswi ku va hemba kumbe va hembi ma swi vona kambe a mi twenini mingisero munghana lona FM le ku languteni ka timhaka leti ta xitsongwatsongwana xa COVID-19 hi huma njhani ka xiyimo lexi tinhlanhla hi ti kumbatana a Northern Cape va South African Democratic Teachers Union va tshayiwa va kha va ku a swi pfali swikolo hi lava Dr. Coetze kumbexana swi fanele swi langutiwa na le tiyunivhesiti n'wameri yini un'wana mingisero loyi enhlekani ku na munhu la hayi la ka a ni kha ni pressa ko a ku na munhu 015-297-1855 a hi ku tumingisela wa mugana lona na FM makomba ndlela ku n'wangulo wa weka mhaka leyi nga ka yona hi wihi ngopfungopfu loko kha hi languteka timhaka ta matshamele ya swilo kahle vanhu lava va ti online va lava ku herisa mintirho a va na mhaka na vadyondzisi va ti after classes va very selfish va hleketelela vona ntsena God is watching ai a ku fanele ku ndleka yini hi vona enhlekani mi amukeleli ka mugana lona FM Hello. Aye papa. Minjani? Epfukile njani papa? Isona. Mina nivulavula hi mhaka ya ku sawutisa. Mina leswi swi nguva hi sawutisa. Hinkwenu lava nga ehenhla ka wa 6 va hi tlheverile ka vhiki ro nga hela. Kwi? A swi hlanguva ti-JJ. A ti-JJ ha khensa swinene. Ene va nyiki ti-SMS ku va ta hi fonela kambe hi ka khavera ra mbirhi. Kambe a ti-JJ hi loko se mi ri tlhelo ri hi hala ku ya va Nicole. A ti-JJ hi loko u huma u famba eBotikani uma xitichini u phikelelele amafikeni amanzi lawo. No nambona no na khensa swinene papa no a ya khensa swinene papa loko mi kota ku ta hi byela leswi n'we mi hlanganaka na swona ka vula xin'wana xa xivutiso lexi a ni vutisa xona ku ri minkarhi ya ku tala ni vona vanhu lava va nga na van'wana lava va kha va kombisiwa va kha va hi ndlela leyo kwala ko pfula mafestere thekisi to suka Giyani ti ya ka Makhuva Mbawula Phalaubeni ve le ku sitweni loko vo pfula engineer ya thekisi i susa nyimpi a va lava ku pfuriwa mafestere tindhawu leti kambe hi leswi va nge ri swi na nkoka swinene ku va swi landzeleriwa hi le ka 015-297-1855 timhaka leti ta xitsongwatsongwana xa COVID-19 van'wani va vulavula na hi timhaka ta ku ku na xiphiqo lexi nga koho xa ku ongeti vanhu se va karhele loko swi ta ka timhaka ta xitsongwatsongwana xa COVID-19 a ni tivi loyiwani i ri yena DFC i ri la Vulavula va sungurile ku hi tlhavela mani va tlhave tolo laya a Maphutha va ta tlhelela hi ti 19 next month va ya tlhaviwa nakambe swi vula ku vele ku fambeni hi Pfizer hi ndlela yoyoleyo a hi tweneni loyi mi yingiseririni a ku na munhu la a ku na munhu 015-297-1855 swi na nkoka mingisero wa mina ku va hi languta mhaka le kantswa un'wana mingisero i ri ku na hoyi leyi nge le ku endlekeni a Dube ne hoyi leyi nge le ku endlekeni a Dube ni nga tsakela n'we mi swi tivaka ku kahle xiphiqo i yini Eskom yi ala ku va layithela gezi kumbe vo a va nga hakeli a Soweto ku dume hi ku loko va byeriwa ku fanele ku nghenisiwa ti-prepaid a va ala ku ndleka yini a Dube hala ka va don't follow me the Dube birds ku ndleka yini hi byeleni loko hi vuya mahungweni ya misava sweswo vanhu ha vulavula hi timhaka ta COVID-19 ha languta COVID-19 na ku tisirhelela ka yini hi laha machudeni va le ku vilerisiweni hi swiyimo lomu tiyunivhesiti n'wameri yini nhlekani mi amukeleli ka mugana lone aye sesi wa mina Minjani? epfukele hi ngo vona Ipfukile. a khensa Mina ku vulavula ngopfu ku la ku vutisa kahle ka mhaka leya nsawutiso hi ku loko va fanele va famba va sawutisa a va ti a kusuhi na lomu titliliniki ta vanhu va le kusuhi na to va kota ku va va sawutisa komo especially vanhu lavakulu lava hi ku ni twa van'wani va le aka N'wamita Babanana va fanele va ya sawutisa mindzuku a Khabani ka Mujasi ku
swi kumbexani va ha ri ku teni kumbe vo lo dyaha lava kumbe kanjhani na ya antivi ku va nga vo lo dyaha kumbe njhani kambe leswi ni tsundzukaka swona ni nga tshama ni vulavula na muvulavuleri wa ndzawulo a kombisa swo i timhaka ta leswaku timhaka leti ta vaccine ku na ti-centers to tala ti nga ta ya ti pfuriwa ku ya mahlweni mi ta tsundzuka hi vulavule na MEC kwala hi mhaka swoleswo se swi vulaka ku a swi vuli ku munhu i fanele a suka le kule a ya sawutisiwa koho na lava va fambaka va va tsarisa ku na van'wana va pfunaka lava va tsarisaka va tlhela va byela ku n'wina hi nge le ku mi tsariseni swi tiveni ku swi nga teka nkarhi wo tani hi kwihi na koho mi ta tlhaveriwa kwihi bona lava va nge va ya a Gapane loko ri ka n'wamitwa hi kule Gapane a kule ngopfu dasana ene vanhu lavakulu va ku khegula na vakhalabye lava va fambaka hi tinhonga va fanele va hira movha ya ku va heleketa le ene hi nga ri na vumbhoni bya ku va ya vuya va pfunekile kumbe njhani loko mi ku mi vuya mi nga ri na vumbhoni mi vula yini a ni ku na ku kumbexani loko va fika le maybe va ku yo layini ya khata njhani a ko va meseji ka swi va byelaka ku tanani a va receive message va ri volo byela hi un'wanyana wa ku va vola swilo ku na meseji lowu nga ta mi byela ku n'wina mi ta ya rini loko u nga se mi byela va swi vula ku va swi tiva ku mi le kule na laha ku nga na vaccination sweswiwani loko vaccination point ya n'wi yi va kusuhi va ta mi byela va ku hayi n'wina va le Babanana yanani ka Msiphana kumbe yanani kwihi ma swi vona se leswa swo vo swi lava vo ku ya ku leswa swi vuriwe kahle ku loko mi tsarisa mi ta ku mahungu ri nge Mathebula fambani ka a The Hope mi ya sawutisiwa loko va nga se vula ku yanani The Hope ivi ngomela ku ya Xilidzini fambani Xilidzini mara mi ta va mi kha mi se mi nga vuyi mi ku hina hi yisiwa kule hayi na swisisani la ku twa ngopfu kwalani ku swi famba njhani kahle ni mi twile sesi wa mina hlayisekana ni hayi nkomu hayi khensa sisi mane hi twa lavawani ku va ri yini vona inhlekani mi amukeleli ka mugara lonene aye papa Nega hi pfukile njhani pfukile ndi mi rhumele email se loko tlhela ni nghena ni hale fonini hayi a xi le ku pfuleni lexi a ni fanele ni hlaya ka xo email ya n'wehe vulani leswaku mi ka mi vula alright u vulavula na Mkhavela ndi le Joni mara ndi tshama Otlhe Mkhuhlu wa swa ku taniya hi ni problem yo leyi va hetaka ku vulavula hi yona ya distance mina xiphiqo xa mpfhuka hi ndlela yihi hi na matikwana hi ni titliniki laha Otlhe Mkhuhlu but SMS yi ri Mapulaneni va fanele va tlhava la eMapulaneni yes so it's 80 kilos kusuka laya hi nga koho na ku na titliniki koho ni na matikwana so i problem leya swa ku hi fanele hi famba 80 kilometer loko mi ka mi tsarisa vuxokoxoko mi nyike vuxokoxoko byihi ku na sweswo swa hoxa xandla so va vutisile va ku mi kwihi ndhawu tsale vito ra ndhawu laha u nga koho then va center va ku nyika Mapulaneni so ni vona swi nga tshamisekanga swa ku ku ni titliniki lahaya ku na matikwana xibedhlele na xona se lero loko va tirhisa matikwana for vanhu va le Otlhe kumbe tliliniki leyi nga kokiwa laha Otlhe swa ku ni tliliniki laha Otlhe lexi a ni lava ku kamba xo xiphiqo xa n'wina i 80 kilometers distance okay no ni mi twini tshemba va ka va switwa va ndawulo ya mhani Sasekani Manzini ni tshemba va kha va switwa va ta na ku pfumela ku va ta hetelela va swi landzelela a hi koti mingiselo mugana na FM eka 015 ta ri teka riqingho ra rindzaka leswi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM se loko mhaka leyi yi ri so botbete swi vula ku ti-leadera va ringeta ku hi kombisa ku hi nga chavi kun'wana hi nga nghena timaski hi nga mbalanga because loko hi langutisa timhaka ta ku fana na le minkosini hi laha corona hi spreadaku ngopfu koho ende loko mo languta ti-picture ku na laha va nga fika va tlhela va hakana na un'wanyana na va nga mbalanga ma xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula
015-297-1855 ku nga ri khale ta kuma mahungu emisava ya awara ya n'we na bongi n'wam'wana Maluleke kusuka kwalano hi laha se hi nga ta va hi kha hi nghena ka minongonoko leyi nga ta landzela halaya ntungeni wa awara ya n'we ni ri ni lava ku twanele ka n'we mi tiva ku timhaka ta le duve ku xiphiqo i yini ku na namunduku veri va macha na namuntlha veri ku machini veri ku pfaleni magondo laha tindhawini letiya kambe ka etweni mingiseri loyi ku angula kweni hlekani mi amukerile ka munghana lonene njhani hi pfukile njhani papa pfukile a khensa mina vatswari va mina hi kambirhi ka vona ni vatswarisile va ta kota ku tlhaviwa mara ni va na xivutiso siku rin'wana ni va tsandzeka ku nghena mara ku vulavula MEC mara lexi va nga vula xona va ku kombise ku vanhu va te hi xitalo va ta tlhaviwa mara van'wana a va nga tsarisangi vo tiyela i vona va suka va tlhava tani kasi mfumo a wu nyiki hinani na a wu nyiki ti-vaccine leti hikuva vanhu va tsarisile na wo nyika hi koho va tsarisile i yin'wana ya timhaka leti ti nge le ku tikeni swinene hikuva van'wana va ya kunene loko va ya va fanele va vhe hi mhaka ku va nge tlherisiwi va fika va tsarisiwa kwalaya ivi va hetelela va tlhaviwa tlhaviwa hi nkarhi walowo mara mina tiyisenge swi va swi nga tshamisekanga ya fanele va bye ku tlhelani va ta kota ku ya tsarisiwa kahle hikuva ni mi kuma ku okay sweswiwani ni le ka mapiyano mina ivi va ku wena u ta ka Malamulele na vatswari va wena hi siku ro karhi va tlhaviwa ivi ni va heleketa ni ya fika le ni kuma ku ti-vaccine ti herile mara date ya mina yi fikile na ku vo kambe na mitwa sweswo mara swi tshama swi endleka muse buti wa mina heswo mo swi hleketele loko swi endleka ke ve ti suka ka mapiyano va heleketa ka Malamulele ivi ni ya fika ni kuma ku ti-vaccine ti herile ene ti lavo ka va nga tsarisangi lavo ka va nga tsarisangi lava mina va tsarisile hi midate hi tikutswisi ma swi vona ende no tiyisenge kumbe a va swi huwelelangi kahle ku vanhu va tsarisa titliliniki hambi mina ni yo fika laha va ni vutisa ku tsarisile hi kivi ni ku hansi tsarisa va vhela ku tisa foni va vhela va tsarisa hi ti-number leta ti-ID ta one ti ma swi vona kambe hi leswi va kha va vulavula swo ku vele ku ringeteni ku famba va lemukisa emiganga kambe mi swi ri tani khensile loko mi te na tlhelo lerin'wana ya khensa swinene nkarhi wun'we a khensa swinene sweswo mingisero munghana lona FM 015-297-1855 loyiwani ri yena Cornelius Hlungwane a ku inhlekani botvet ti-class na ti-test swi ta va online mina ni class rep hi Sunday ni kume email from one of my lecturer va ku exam yi ta va online se swi luya a nge te u ya ku tsaleni wa cheka timetable ka Pulse app hikuva u ta fambela mahala ecampusini khensile Cornelius loko ku switani leswi mi vulaka swoho hi ndlela yeleyo i swin'wana swa leswi kumbexani hi fanekele swi languta hi swixiyaxiya ku loko va ku online ivi va tlhela va swi tivisa ka swiyanimoya a va swi tivisela ka munghana lonene FM ntsena va le ku swi tiviseni ka swiyanimoya hi ku angarhela se i swin'wana swa leswi hi fanekele swi tekela enhlokweni va ri holobye wa swa vuthori na mintirho nkulukumba TW Nqesi va mi rhamba ku va xiphemu xa le ka mavonakule na inthanete hi siku ra 11 June 2021 hi nkarhi wa 10 nimixo nhlangano lowu ku ta va wa inthanete wu ta va wu languta timhaka ta ku nghenelela ka ndzawulo eka nkarhi wa COVID-19 na ku ya emahlweni ku ta langutiwa matirhelo na ku tirhisana na xinakulobye na ku kombisa leswi swi nyanyisaka ntungu lowu nghena ka website ya ndzawulo ya www.labour.gov.za u titsarisa ya mahungu na misava sweswi lawa ya landzelaka na bongi n'wam'wanati Maluleke kusuka kwalano hi ta va hi kha hi twa mahungu wahi kumbe wahi lama mi nga makhoma ku katsa na n'we ni nga mi kombela ku mi ni byela ku kahle hala duve hala ko va na yini hi ndlela yoyole ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka ku ya le ku nga na bongi n'wam'wanati Maluleke hi leyi yingisela munghana lonene FM eka Open View channel 622 nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa senka ya timina timingisero munghana lonene FM Vulavula ya khomenaro ka nongonoko wa Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM akomadlane Khalanga phet matsebula engwana risumatu wa jima xithangwa wa xikirtano wa xixana makunere wa ndandadzi hambiri wa ka xihlomulo wa ka hina
hambi ri wa ka n'wamisisinyani wa ka hina 015297185 ai go to mix rome go angula ku yin se he butlo wa na ngwele ku mi ri kola line ni mi nga vuya mi ta hetsa mhaka leyi mi la ta vulavula hi yona kambe mhaka yikulu leyi yin'wana mhaka leyi ni nga yi kuma i ya nkulukumba loyi a nga le khoto ne nkulukumba Shama la nga le khoto a Bloemfontein swihehlo swa ku ngungumerisiwa ku fa swa timali swi katsa ku na vandyangu va ka Gupta twana i tirhise i nyikiwe kontraka ya 24.9 million rand right loko a kuma kontraka liya i va yi subcontracta van'wani a va hakela va 1.5 million lava nga subcontractiwa va ka Deloitte ivi va ka Deloitte ivi loko va ka Deloitte va n'wi vuyisela xiviko a tlha subcontracta khampani yin'wana leyi ve nge yi na vuxaka na va ka Gupta hi kwalomu ya ka 19 wa mamiliyoni ya tirhandi hayi khona mani leswaku timali mani hayi kama misulutani 015297185 ai go to mingisi ro mina ku angula kwini wo sungula mingiserelo hi nhleka ayeba minjhani papa me pfune njhani ba na valava hi la ku hlamusele le Dube ni pfunini le Dube a hi hakeli gezi va fike va ta na ti-prepaid va ku lomba ka Eskom a hi ti lavi hi swi lava swilo swi ri swa mahala maswo so ku ta mintirhweni swi hi tikela ngopfu va kwatela ivi Eskom yi teka xiboho yi ku mi tiseli gezi hi ku ni twa sweswi va vulavula hi timhaka ta ku hayi hambi va ri na ti-prepaid a va tisi hi ta hakela Eskom ya sweswi ma ta yi tlharihi ngopfu ekhalanga ma ta vandla yini ve mi tshika mi nge vona movha ya Eskom mi ta chela marejisitaratini mi heta 6 months mi kha mi ndlisa sweswiya munhu wa kona loko a vulavula hi prepaid endla nga ri o yi tiva no prepaid hi le hi tirhisa yona emakaya mara ta ku byela ku va ri yindla yini hi kha hi vutisa ku yindla yini hi divitekini van'wani va yi lava van'wani a va yi lava and a nge tshama yi tirhisa prepaid mina yalowo maso se Eskom na mina na yona a endlisi sweswi hi ta tirhisa ro parafini na tigasi a swa karata swa vana mata ku mi ri vitata njhani mi ta tirhisela parafini hi ku prepaid a wu yi tivi mara i tlhe i byela mina hi tivaka ku tlula wena prepaid maswika ku ri a kaya hi tirhisa yona a hi fi mani ende miti yin'wana yi control yi hanyisiwa hi vokokwani mudende i xava na swakudya na yini mara va swi kota ku ya mahlweni na prepaid mara laniwani ma tiva swo endla yi nga ri kota gidi yin'wana or mbili ku ta ku hiseni ka Dube na zone 5 liya hinkwayo kuve mhaka nkulu yi chavisaka i yini hi ku veri van'wani va tirhisa mavandla na mabindzu va kha va tirhisa gezi ro ka ri nga hakeriwi ekhalanga mata munhu mi kuma ku i xavisa tikota na magwinya na yini leswi tirhisaka gezi i tsandzeka ku hakela i vhima 100 rand hi n'hweti a swi ta asa un'wanyana i na mikhukhu ya 15 laha a nga hakeli gezi ende ku ri ku vanhu va le ku hakeleni un'wana ti-room ta 7 mara wa tsandzeka ku hakela masiki wa tsandzeka ku hakela kuve vacachi na vo va kha va byeriwa ku mele ku hakeleni gezi leyi tisani na mali muni ya gezi ni tsundzuka laha a hi tshama kona a hi hamba hi hakela vhele mali masiki ivi ya mina yi nga ri mitlharihi a ni ku hi kombela swilipi na sweswi a hi se nyikiwa swilipi ivi ya va vhe swi fikisiwa sweswo ku ri vanhu lava va nga na tindhawu ta vona va endla hi nga ri va hanya ku tlula vanhu van'wanyana maswo so a hi tivi Eskom a yi ngheni hi ta tshamisa sweswi ene n'wina mi mukerile mata ende lexi hluphaku i cini va pfalela va mhana vona tindlela ku va nga yi mitirhweni tibazi ta ka Patco ku ri a ka ha fambiwi ka tirhweni mara loko va ri pela va lava ku dya vanhu va kona ni nge swi tivi ku va kumeka va njhani ku lava va pfalelaka why va nga yi ka Eskom va pfalela vatswari va vona mitirho veri mindzuku ku na machi ku yiwa ku le a Megawatt Park a va zami swona mara leswi swo va pfaletela tibazi na yini ku hi nga fambi ya mitirhweni va le ku moxeni ku va mhana vo va ta tlhela va hlongoriwa ende loko va hlongoriwa va tlhela va tlurisa nenge wun'we va ku ha hi twa ndlala na mi tweli botome kheseli botome hi n'we lava ku n'wina la ku kota ku twa ku endleka yini hi leyi mhaka kambe van'watipolitiki na va hi byela ku hi ta kuma gezi ra mahala kasi va vula yini ivi un'wana miyingiseri a vutisa nhlamulo hi leyi ku na gezi ra mahala leri nyikiwaka vanhu lava nga swela sweswo swi koho timasipala hinkwato waya ya tsarisa eku mina hi mina loyi va vitana veri va yini ka indigents waya ya tsarisa eku mina ni nge swi koti swa gezi va ka hina
mi ni pfuna njhani se va ku wena hi ta ku nyika ti-units leti n'hweti hinkwayo kumbe mati ni nge swi koti ku hakela va ta ku nyika mati yo n'hweti hinkwayo sweswo hayi leswo va zinyoka na yinini mani twalo enhlekani ni khensa na clarification leyi ni nga ku yindleni bot ya ku kombisa ku gezi ra mahala ri kona kumbe mati na mahala ma kumeka ri ka xiyimo xo karhi swi kahle swinene hi le vudyondzeni khensa swinene botome hi swona mani no lava ku kombisa ti-case studies tin'wana timbirhi ka mhaka leyi ku vulavuliwa hi yona tolo ku vanhu hi kota ku kumeka hi swi vona ku president va fanele va endla loko swi endlise ku yini a provinsini ya le Gauteng premier Makhura va kumekela susa health MEC Dr. Masuku hikwalaho ka xiviko leswi swi nga ta hi SIU Eastern Cape premier Mawuyani va kumekela susa MEC wa rihanyo na kona Manana Sindiswa hikwalaho ka ku va va khumbekile ka timhaka ta fraud and corruption leswi nga endleka loko lahliwa former president Mandela vo 2013 hala ndzhaku leswi ni lava ku swi kombisa hi leswi swa fanele va kona loko xiyimo xi ri leswi nga xiswona ehenhla ka MEC Coetze mara president he won't act out of desperation or from just a drop of a hat acta hi mhaka ku vanhu va le purasini ku fanele ku va na a tangible evidence leyi yi nga ta n'wi force yi nga ta teka voko ra yena ri ku susa Mr. Coetze hi mhaka ya leswi na leswi na leswi na leswi so hambileswi SIU va ngo swi ta teka n'hweti leyi hinkwayo no pfumela ku loko n'hweti leyi hi fika emakumu ka yona minister Coetze va ta va nga ha ri kona eka position leyi va nga ka yona so vanhu hi fanele hi tidyondzisa ku landzelela ti-processes leti ti nga vekiwa hikuva loko swo ka swi nga vi hi ndlela yaleyo hi ta accuse president hikuva a ri a dictator or a ri a lame duck president so ti-processes hi tona ti endlaka leswaku munhu a susiwa eka xitulu xa yena wa yi nga va kona ina mara ti-processes loko ti kha ti landzeleliwa hi ti nga ta ku minister Coetze va susiwa so vanhu a hi veni patient hi swi tiva ku hi fanele hi landzelela leswi ti-processes ti directaku ku ya kona leswi a ni lava ku ti-process leti mi vulaka tona ka mi kha hi mi twa boto wa mina ku ti fanele ti va koho ti landzeleriwa in ntiyisi kambe xivutiso i ku loko mi ta mi langute portfolio committee leyi langutanaka na timhaka ta rihanyo vhiki leri nga hundza hi Ravuntlhanu a ya ha kotangi ku vulavula nchumu hi mhaka ya ku one holobye a va fikangi hi mhaka ya ku a ku vulavuriwa hi timhaka ta ku va tsundzuxiwe hi va nawu ku va nga vulavuli nchumu endzhaku ka loko va DA va pfule nandzu two DG na a nga vulavulangi ku fika kwalano kumbe HOD kumbe sweswo a nga vulavulangi ku fika kwalano hi mhaka ya ku na yehe a kha a vulavula hi timhaka ta ku na mehe swilo leswiwani swa ni khumba ku ya hi nandzu lowu nga pfuriwa hi va DA so xiyimo xa muxako walowo a xi nga fikisi ka ku holobye va ku hayi president a ni ri na tshika ni no kombela ku mi veka un'wana la a ta kota ku ya a hlamusela timhaka leti ti lavekaka ka rihanyo mina ni ta va na ha yimele tlhelo ni rindzela lava va xiyenge lexi xa vatatana Kaizer Khanyago xi ta na mhaka ya ku endleka yini ku ya mahlweni ya i ntiyiso walowo mo wu vulaka mara leswi nga kona minister Coetze ni pfumela ku va le kumeni ka swilo leswi vuriwaka legal advices and then swi endleka president ku nga vi vona va vulaka ku hayi fanele a yimele tlhelo hi legal advices leyi va yi kumaka ka madota ma vona swi endleka hi nkarhi lowu nga endzhaku ko heta ku na mbilu hi twa va ku hayi no va ri va resigning ka position so vanhu a hi kumeke hi va patient kumbe lava va ta suka hi mhaka ku tihunyi ta ti kombetela vona so vanhu hi fanele swi tiva ti-processes ta landzeleliwa miri va ta suka kumbe mi hleketela loko va ta suka va ta suka ni mi twini bota unikeseni nkarhi wa n'wena a hi kumeni na lowu mingisa ni hlekani aye botet na lexomi aye papa mpfukile hi pfukile hi ngo vona hayi mana hi pfukile a khensa a ni la ku nghena ka liya ya mhaka Eskom na leya mafumelo leyiwa vanhu lava pendapendiwa ku hi tipende to tshuka ka leya Eskom botet ni vona nga ri mhaka leyi a Eskom ntsena leyi safaraka
ti-business to tala ta mfumo leti tisaka vukorhokeri ka vanhu ti le ku hluphekeni ngopfungopfu leti hakerisaka vanhu ku va va kuma vukorhokeri. Ni vona hi nga ri swi sunguleli masunguleni loko ha lwela xidemokirasi na vanhu vantima maendlelo lama tirhisiwa a ku ri free xin'wana na xin'wana va hi tshembisaka free water free swikolo free electricity. Se loko se va kume mfumo lava mfumo wa ANC a va ha swi kotangi ku tlhelela ka drawing board va ya vona ku matirhelo lama hi nga ta yisa hi wona mahlweni hi wahi. Leswi nga tshembisa vanhu ku free mali leyi wa ya ku hakela swilo leswi ya yi kuma kwihi. Eskom yi na infrastructure yi fanele yi maintainiwa yi na vatirhi va fanele va hakeriwa ku na swilo swo tala leswi swi nga ka process ya ku gezi ro humelela ri ze ri fika ka vanhu. Xana ya swi hakela njhani swilo leswi? So vanhu va gine va hela timbilu hayi phela mfumo wu hi tshembise ku ri mfumo wa hina lowu xin'wana na xin'wana xi ta va mahala. So va gina va ti tekela swona hi ndlela leyi va vonaka ku vona va ta hatla va swi kuma loko ri gezi ri ndlula hikwala vo khandziya va teka main line va ti nghenisela gezi. Va swi tivi vo tala va swi tiva va na experience ya ku tirha swilo swo fana na sweswo. Mati vo to boxa phayiphi loko u faka mitara ra wena va boxa hi la tlhelo mati munhu a kuma mati ndlwini. So lava nga ona i vanhu lava fumaka na loko va macha lava va fanele va macha va ka Eskom i service provider yi nge swi koti ku phakela gezi mahala yi nga ri na mali. A va machi va tihofisi ta ANC va yi byela ku a hi tlheleleni ndhawu ku endlisa ku yini hi tshembise ku free electricity hi ya yi kuma njhani na kuve hikokwalaho ka yini yi nga chipi electricity leyi hi ku malahla ma kwala kaya swi durise swi fika swi durhela loko swi fika kwihi mara va ka yini mafambiselo ka business loko ka bindzu ku va ku ri na titoko to tala leti nghenelelaka swi ta ghena leswaku ku tlakusiwa na ti-price ku hinkwenu hi ta kuma xiavo. Loko khampani yo fambisa hi mina n'wina swi nga endleka hi xavisa hi nxavo lowu hi swi tivaka ku ta kuma 2% loko ka profit ya hina. Mara loko se va hi nghenisa botmogi hi nghenisa na vo maguvani na va manimani hi fanele ti-2% leswiya se ti ya hina 10% manjeni swi vula leswaku nxavo wa swicelwa swa hina hi fanele se hi wu khupula. So hi swoho swi hi vuyisaka ka xiyimo xexo botpet. Na loko se ku ri na varimi leswi loko se tikhampani ti tikeriwa a ti tikeriwi mhaka ka ti endli mali ta yi endla mara ku na swilo swo tala leswi ti fanele ti swi hakela manjeni. Tin'wana ta koho sweswi va zama ku pfalapfala manyala ya Eskom hi mhaka Eskom a yi le ku endleka mali. So a va tlheleni ndzhaku va sungula masunguleni ku swi onhake kwihi. Loko ni huma ka leyi botpet ya Eskom ku na leyi ya matirhelo lama nga koho sweswi ka ti-political party ka ti-administrator ku nga na vo dokodela Zweli Mkhize a hi vona ntsena and a hi la South Africa ntsena politiki yin'wana na yin'wana masiku lawa yi na business xikarhi n'wana na un'wana la nghenisaka munhu la nga xivandla i la ta dya na yena and a hi yena ri yexe laha i chain hi leswi ku tirhisiwaka swona ko fakiwa loko mi faka n'wina na swi tiva botpet loko ni va fakela a ni ta va tshemba lona botpet ku na tendara ya 10 billion tendara yaleyo hi fanele hi tirhisa only 2 billion swi vula leswaku leyin'wana mali yi nge tlheleli ka nkwama hi fanele hi yi tirhisa hina i ya hina. So hi leswi ku tirhisiwa a ku na rin'wana tiko leri nga basi i matirhelo ya koho ho fanele hi pfumela i matirhelo ya koho hambi ho nghena Afrika hinkwayo a ri kona tiko leri nga basi man'wani ma west ku tlula hina leswi vulaka i matirhelo ya koho ko fanele ku tirhisiwa sweswiya a yi nge vi kona la ku nga ta tiko leri na clean audit a ku na vukungundzwana at all hinkwavo ma tirhisa sweswi. Ni tshemba ku mi nge vulavuli hi matiko yo fana va Sweden mi nge vulavuli hi matiko yo fana va Switzerland. Hi nga vulavula hi ti-developing countries. Ti-developed countries hi nga pa hi tipaketelo nyana mara a na ni twa ku matiko hinkwawo ku hava kasi a ni lava ku hi kota ku lulamisa moka ri nga yi basisani kahle mi mpfuneni kwalano mara ti-developing countries ta ha ri ku safareni ka swilo swo fana na sweswo va ha lava fumisa na vona mina na vusweti bya ha ri kona loko na mo ni faka kwale henhla ni ta lava ku sefanyana ni tirhisa galachani nyana yin'wana leswa majoro swi tala tlhelo swa mina na mina lako swa xikhwameni so ha ri kule nyana no fika ka ku va hi ri clean at all administrator ya hina ti ri clean so ha ri kule nyana ta ha ri na ntirho botpet veri ni mi nyika ntirho kaya lowuwani mi ya langutisa ku loko mi langute rixaka leri ra hina leri ra nhlongele yo fana na ya mina n'wena yes xiphiqo xa hina i yini hi ku ongeti
kusuka kwele Cairo kufika a Cape Town la ku nga na hina vanhlongeli swilo swa hina swi le ku fambeni langutana mali ku ve na khu kambirhi in 9 months a Chad a Democratic Republic of the Congo na xitikwana lexa xi ri kotse xa tikonkulu Afrika South Sudan a ku na nchumu xi fambako xiphiqo i yini ka hina vanhlongeli hayi namuntlha i homework mbabyela ku colonization leyi nga dlaya mi ta vuya mi ta yi lunghisa mi hi byela ai kona imane hetisela hi loyi nhlekani botwamini minjani hi vatomi minjani papa hi pfukile bot I can't mi ri yini n'we South Africa ya hina man i kha futhi ri patriotic yona mara mavhile yele ku ri yale ku ponceni i ku azama ku i va strong loko pfuka hi tin'wana futhi so ni twela President Cyril Ramaphosa to be honest with you as Dr. Khalanga ka timinisa hinkwato leti loyi a ni vona gingirika in the midst of this crisis ya pandemic ya COVID-19 and anzanzan lora one day ku nga va na swikambelo swa so mara ku ri ku ni kha ni nga vuli ku a ku zangi ku va na songe ka yena mahleketa hi 5 million yin'wani ku endliwa dealer ka department yin'wani I think a ri MEC ya yini or a ri premier a KwaZulu-Natal la a nga demanda ku fana a va na vukhume bya 5 million ka dilinyana yin'wani leyi a yi ri kona ku kwanoka ni nga hleketi kahle to be honest with you Minister Zweli Mkhize loko a vulavula hi authority i vulavula hi vukulukumba ene leswi a swi vulavulaka swi va swi kha swi twaka loko vulavula yini kambe leswi ni nga swi twa mina nyamuntlha I mean over the weekend leswi ni nga swi vona laha ka maphepha va hlamusela mhaka ya ku voho ku va na allegation ya ku kahle Cyril Ramaphosa yena a nga behind this thing otherwise bona o hi mhaka ku vona va ri vambirhi a va ri ku contesteleni ka presidents so it ta suka hala ivi a famba a ya ka RET if those allegations are true vela ti-allegation ku ta va ti-allegation why vanhu va endla swilo ta government every time loko when you are caught with your hand in the jar cookie jar and then wena wa tsutsuma I famba I lata blame munhu un'wana for your own doing and koti ku swisisa ku whether I culture hina vanhu vantima ku lava ngopfu ku loko ni kha ni twisisa ku hi mina ni nga ni ya tshova mutini wa Botphet then loko ni fana semanjeni ka disciplinary vanhlongola se na vulavula ku anta ni nga khomangi hi mhaka mani a nga fonela maphorisa or else okay a fana mina ni nga hlongoriwangi hi mhaka mani loyi a kha a chera disciplinary hearing ya mina ku ri musunguli mutshiveri wa ndzilo hi mina so a ni koti ku swisisa ku loko swi fika laha swa ni disappointa swinene other than ku okay yimela timhaka ta wena I hlamula ka leswi va ku hehla ku hi swona ku hi swona or hi swona swi tiva na wena and if you know that you are innocent Botphet kumbexani sweswi mi vulaka ku a swi ri maphephahungu kambe ntwe loko ni kha ni vona tin'wana ta mahungu hi ku tolo ni twa Dr. JJ Thabane a kha vulavula hi timhaka ta ku hey dokodela Mkhize a hi leswi n'wimi n'wi tekisaka swoko I na matimu yo karhi ku ya sweswi na n'wimi nge le ku tshaheni se kumbexani a hi yimeleni kona va SIU hi twa ku va ta hetelela va fikise kwini na ku yi ta tlanga yisa kwini mahlweni khenseli swinene boto wa mina nkarhi wo yi vondokako no Botphet na khensa swinene mhaka yin'wana leyi ni nga lata nyiketa loyi mi nga nyiketa homework a ta eda ka yona problem a hi colonization I makwanga ntsena ku hi hleketela na hina vinyi ntsena mhaka colonization I ta va na nhlokomhaka ya kahle siku ra kona na swi vona la amen ikomo sweswo mi yingisela munghana lone FM a hi tweleni DJ Matt ku ri yini hi ndlela yaleyo a ta hi byela ku nongonoko wa dzumba na mina wu famba njhani hi ndlela yoleyo kasi ke mina na wena ha famba hi ta hlangana kambe mundzuku ka nongonoko lowu fanaka DJ Matt u fikile mpane kahle leswo bomba
ra bomba jaleri ra bomba jaleri leswaku ra bomba man ai tirheni hi ta tirheni ene loko i bombisa leswi endlaku a ni na tlheni swi vula sweswi loko ra bomba loko ri fika kaya va ri so how are you tirhweni imposto sweswi swi lo yini ene vana va ni dlayisa hi ra mitlhanu loko vulavula va ni nghenele ka thilo kasi u lombala xikipa xa njhani lexi a ku vulavula hi xona futete no ya dzuma namuhla a ni xikongomelo hayi nduma namuntlha na nqambi leyi nga ta vulavula na yona ka nakona ku dzuma na mina a yo tshama hi twa ku i mani nqambi ya kona mi ti bulela swoni nchumu yi mi byela ku swa ti-covid swi le ku swi famba njhani njhe va endla mali hi vunyiki vo endlela ku va ta kwala covid yi tise ku cinca yi tise ku cinca ngopfungopfu ka tinkambi leti kuma kumbexana a ta ha sungula a ti nga se ti endlela ndzilo vo endla njhani vito sweswinyana ku pfariwile leswi swa makhadzi mi endle njhani kahle ni vula swa makhadzi mi hetelele mi swi endlise ku yini swa tisama na yini mi hetelele mi swi endlise ku yini swa tisama hi nchumu i yini tisama makhazi i makhazi hi loyi mfana loyi wa kwala wa mulubedu loyi wa kwala master kg i tirhi na vo David Guetta international wa ha rilele swin'wana vo hi dyondzisa hi ku evuton'wini swa ku laha hi humaka kona va ku xixima ku va ku xiximi i nga ti ngheni a hina valawo a hi le Limpopo a khoko va kha va ku a hi le Limpopo a hi le ehlorisa bonge bonge loko ze twani ku i mahungu aya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.